حبايبي جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. اسمع جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. النهارده بقى عند امه اهي، ام يوسف وماما لسه جايين من السوق. جابوا بقى شويه حاجات اهو، جابوا جزر وبطاطس وبسله وخضره وتاني والقاس وطماطم. وجابوا الفراخ النهارده غاليه. استفندي بس قسمنا بقى عشان العيال. الفراخ النهارده غاليه. وكرنب اهو على الارض. وراكي واحده. ورايا كمان بطاطس. ودي قاعده منظر عامل ازاي؟ قشر البسله يا قاعده بتعمل قشر البسله. جابت لهم منين بعجوه. انا لسه واكلاها. امي قاعده بتعمل البسله وبتاكلها، بتفصصها وبتاكلها هي وبنتي. هي وبنتي اللي بيقابلها بتاكل. بيفصصوه وبياكلوه. النهارده الفراخ غالي ب 88 و90 جنيه. 2 كيلو ودي 2 كيلو الا 200. انت هتعملوا اكل النهارده بسله ولا ايه؟ بسله. كنا هنجيب سمك بس ما عجبناش. احنا جايبين سمك بالليل مش صغير. اللي هو بيعيط على اهله بالليل ما تنزل يا يوسف كده تشوف عشان نفطر بيه. يلا اشوفكم على خير في بقيه الفيديو بقى. بس بقى مرعب بقى. يا رواق هات الليمونه اللي انت حاططها في الفريزر دي يا ماما. هاتي 60. بكام الكيلو يا ماما؟ 50. وشيته ب 30 جنيه؟ هاتي بقى 60. يعني النص. نص ايه؟ النص ده كيلو. ايوه يا نص البتاع. ده فطرنا بقى، هنفطر دلوقتي، هنفطر العصر. هات 60 على ما نعمل بقيه الاكل. النبي يا رواق هاتي شويه ميه والنبي يا رزاق. يا اخويا هات هاتي زيت ميه يا رواق. بقى هنا بقى امي بقت تعمل الاكل هنا بقى اهي. عملت شويه شعريه عشان اعمل ايه انا بجيبه لنفسي. ميه رايحه. اللي جبتي ميه لسه لحد دلوقتي ما جاتلناش. وقاعده بتعمل تقليه القلقاس اهي. شويه رز بشعريه اهو لسه. وده البسله اهي. وده الشوربه ما شاء الله بتاعت الفراخ اهي. دلوقتي ايدها سخنه خالص. الفراخ في الفرن. والفراخ بتعمل ايه؟ لا بتعمل ايه؟ بتلعب. نسيه شويه. مش عارفين نغسل المواعين ومواعين متكومه ومش مفيش ميه. عمال نغسل طبق. انا غسلتهم بس مستنيه شطفها. ميه بصراحه عذاب يوم الجمعه. اللي هي بتطفي ميه عذاب يوم الجمعه عند امي هنا عذاب. بس هنا بقى اهو عملنا احنا دلوقتي الساعه ما شاء الله 6:30 يعني. احنا فطار وغدا وعشاء مع بعض. دلوقتي بقى البسله اهي. ايوه هناكل حاجه. صح هنتسحر والله يا ابني. دلوقتي بقى الفراخ اهي. امي حطيتها في الفرن. هتشمشم جدك التاني. هنحط دلوقتي بقى الاكل عشان العيال ايه هبهبوا. مش جاعوا، ده هبهبوا جاعوا يعني خالص. جمعه طويله. كيف نمسافر. فراخ وبيتزا. بيتزا؟ شايف دي بيتزا يعني؟ او ده بيتزا. ماما سؤال عايز. بابا هتقولي ايه بدور الصمت؟ لا انا بصور.